Pafu uhaye ikaze wo gukurikirana Zeyi Pafu TV mu ijoro ryakeye cyangwa se mu masaha make yashize nibwo Perezida Donald Trump yahuraga na Perezida w'igihugu cy'Uburusiya bahuriye hariya mu kigo cya gisirikare giherereye muri Alaska, akaba yakiriwe na Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Putin yari yaje guhura na Perezida Donald Trump ngo babe baganira ku buryo bwo guhagarika intambara ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya imaze imyaka igera hafi muri 3. Perezida Donald Trump na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bavuye mu nama yari imaze amasaha 3 ku ntambara yo muri Ukraine, maze ntibagira igisobanuro na kimwe batangariza itangazamakuru. Trump akaba yagize ati nta masezerano kugeza igihe hazabaho amasezerano. Iyo ni interuro imwe yavuze ubwo yageraga imbere y'itangazamakuru. White House yari yavuze ko hazabaho ikiganiro n'abanyamakuru nyuma yuko inama bari kugira nawe na Putin izaba ifunze imiryango, ariko byaje kurangira bavuye kuri stage nta kintu na kimwe bemereye abanyamakuru kuba bababaza. Trump yakiriye iyi nama, akaba yakiriye mu birindiro bya gisirikare muri Alaska mu rwego rwo kuba bakegerana bakagirana ibiganiro biganisha ku mahoro yo guhagarika intambara yari imaze imyaka 3 ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ibi ngibi bikaba binavugwa ko n'umubare w'abapfa cyangwa se wabitaye Imana muri ya ntambara wagendaga ukomeza kwiyongera. Ntabwo byahise bisobanuka neza ibyo baba bumvikanyeho muri biriya biganiro bagiranye, aho Trump yavuze ati ntabwo twagezeyo ariko dufite amahirwe menshi yo kuhagera. Aho Trump yahise yongera aravuga ati birashoboka ko tuzongera kubonana vuba. Putin nagwa ahita avuga ati ubutaha ni i Moscow. Aho ngaho bakaba bashakaga kugaragaza ko ibiganiro bagiraniye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iby'ubutaha ko bigomba kubera i Moscow mu Burusiya, bikaba byitezwe ko iby'ubutaha ariho bizabera. Abaperezida bombi rero bakaba bagaragaye bamanuka mu ndege bose bagenda begerana kugeza bahuriye kuri tapi itukura, ubundi barasuhuzanya. Bamaje gusuhuzanya baragendana, ntaba barinze cyangwa se ababafasha hafi yabo babegereye, ubundi binjira aho bagombaga gukorera inama. Bikaba byarangiye rero abenshi ngo babona ko Trump yasaga nkaho atamwenyuraga nk'umuntu waba yatsinze muri biriya biganiro baganiririye mu muhezo we na Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Putin. Ndetse bikaba mukamunibuka ko Trump yagiye akomeza kuvuga ko iyi ntambara ya Ukraine itari kubaho yaba ari uri ku butegetsi, ngo kuko Joe Biden yasimbuye ku buyobozi ngo ari we wateje iyi ntambara yivanga muri biriya bibazo agatuma habaho intambara. Ariko bikaba bivugwa ko ibiganiro byabo bizakomereza i Moscow, dore ko banze kugira byinshi batangaza ku byumvikanyweho hariya hagati y'aba baperezida bombi. Ngayo nguko mwakoze kwana natwe andi makuru ni mu mwanya muto uri imbere. Zeyi Pafu.